من غازي يزدان شير عز الدين سيف الدين دواي خيا هذه بشتي غازي أرو دنيا أنا من أمن دنيا بريغو أمك كريلا خواه لدري ناسي نافي ميري كرده يبنافو دنگ بخنه دسپیکی پیدوی بناسکرنا دوری بوتانه و هوزن پیشین ین دوری هیا. اف هریم جمیجوه بگلک ناوین مینا بوختی، بختی ویخ بجنی، بجنو، بوتی هاتیان آواندن. بوختی یک جنافدارترین هوزن کردستانه بمیرخاسی و لهنگی خود دنگ ودانه خودانین خوین جیر بونی فداکاری سربلندی و جنگبازیه مینانی همی هوزن کردستانی بوختی بوتیجی جکومک عشیرا را و اعلان آوابویه لیوان کاری کنفدراسیونا هجمارک جهوزان به هفه گری بدن هر وکی عشیرین تورتیلی، گارسی، استوری، شهریوری، شیلدی، اروخی، دومبلی، ماسکی و بزلی ركفتنا عشيرية بطوايا هرمي رداني بون وما في هر بشك جوان دسروري وبريفا برنا هرمي قريداي نافچايا ويدا مسو قربو جبر في چندي ريا شرو پفچونان هاتبو برين وترسا جئيريشين بياني جي لكي ميچوبو دما انباش بالا خوبتن ميرنشينا بوطاني دیار دبه گو او یک جکوینترین و مزنترین میرنشین کردانه لکردستان دیناز کرن. جسردما بوه هیان و حتی بچرخان نوزدان قوناغه که دورو دریج آجوتیه. بدرجاهية حكمدارية خواه دقلق بواجويان ده توشي إيريشين الغز سلجوقي زنگي خوارزمي مغول تتر صفوي عثمانيان هاتيه بدرخان عثمان باشا 1502 1508 زاینه ده انجام شری پر آلی ده یه لهمو رخو آلیین دولتا عثمانی به دولت در دوره ره او ببونیا سرهلدان گلیری ین گلک نتویان و شورشین مینا محمد علی مصری لدجی زورداریا عثمانیان روج لدو روجه هزا عثمانیان دچرخا نوزدان ده گیم دبو هما خوال سرپیان گرتبو لروج آوا و روجلات سلطانیت گل و نتوین جبو ورگرتنا مافین خواه سریح الدابو هر وها دست درجیا بیانی بردوان بو باليوز و کنسولسخانه‌ین انگلیز، فرانسی، آلمان و امریکایی جبوگو گلین هرمی لخلافت عثمانیان صور بکن و بکن گوگل لدجوان درکوین دناو لفو تفگری دبون. شرکرین عثمانی لگلک عینی شر بمورال مابون. نمازه شری لهمبر محمد علی مصری. هروها دماغو پینگاوا عثمان باشا یا لدج سرهلدرین میرنشینا بدرخانه تیکچو هیبت و زالیتیا سلطنتی توشیش کستنی هاتن. خون و هیوین میرکین بوتانی ین وگر و رزگار کرنا خاکا کردستان جارک دی گرو گشبون. جبول دارخستنا حکمداریا کردی میرکین بوتانی بیراوستان کت ناوا خباتک گران. هن بهن لمرنشینا خو وگریان و هولدان سینورین وی برفره بکن. بدرخانی مالبات کرسنه لحرما جزیره بوتانه خودان دیروکا کپاقج و تیرباورینه آریشه و پرزگریکین وان به تو آلیان رن نبون
هر وساجی تجاری او تول پلانگری عثمانیان جبو شر و پفچونین بهوز و عشیرین کردان را ندبون. کو هیوان تنه لسر میرنشینه بو و هر دمه پیوندین وان به همو میرک و میرنشینین کرداره باشو سرکفتی بون. جسالا 1821 و دست با آواکرنا کنفدراسیونا هوز و عشیرین کردان کرن. لدرفتک دگریان گو سربخوابونا میرنشینا بوتانی راگهینن. دست خودینن لسر پرانیا هرمین کردستانه و جبن دسلاتداریا عثمانیا و فارسان دریخن. جبروی چنده کتبونه ناوا درست کرن و ساسکریا آوانیا میرنشینا بوتانه. به فرمان میر بدرخان بوتانی چروسکا شر آزادیه پیکد تخوبین میرنشین برفره کرن و خواگهان دا باجاره سرحد موصل ساولباخ مهابات سویرک وان رواندز پیران شهر و شنگاله. عثمانی جراگاندنا سربخوابونا میرنشینه د ترسیان جلورا عثمان باشا بلشگرکی گران ایریش بره سر میرنشینه لی همو بزاوین داگر کرنه بی انجام مان و نکاری میرنشینه هلوشینه. عثمانی جبوگو کلمان لپیش ریا سربخوابونا میرنشینه دانن گلک پلان رستن. خریستیان نستوری لدجی میر درخستن گو افگاوه بو اگرا پفچونین ترسناک. هجای زانینه گو انگلیز دکاره دیپلماسی و فینانسین سیاسی ده ملتکی شارزا و پسپوره دکارن بصدری و ریبازان جه پیدا کرنا خاپ و ریپان باوریا مروفین برانبری خواه به دستخواه بینن او بیخن بن باندورا خواه. جبو تکبرنا راپرینا بدرخانیان او ببهانه یاگو او مافی باورمندین خریستیانی دپاریزن انگلیز و فرانسی با عثمانیان رکتن دوری. جبو پلانگریا وان بسر بکوه جنستوریان خواستن لدجی سرهلدانا بدرخان درکوین. میر بدرخان جی پرتکین کنجاو لهمبر دجمناتیا خریستیانیان نیشاندان. اویک بو صدما نبنی گو دولتا انگلیز و فرانسا با عثمانیان را لدجی میر بدرخان راوستیان و جبو برجواندین خواه بازار لسرگلی کرد کرن. اف چنده تیرا جناف برنا میرنشینه نکر لورا عثمانی پلانگریه که نو دهندر مالبات ده پیدا کرن و لگوروی تفگریان. سرلشگر بوتانی عزالدین پاشا یان یزدان شیر کشاندنه رای و اوهاندان گماف سروریا میرنشینه جکرمام خواه میر بدرخان بستینه. بوی آوائی 15,000 لشگر به میر عزالدین پاشا را خوش پشتا بدرخان دان آلی. تاویگو میر یزدان کرمام میر بدرخانه و سرلشگر میرنشینه بو لی سروریا میرنشینه نجمافی وی ازاروکین وی بو. دولتا عثمانی او یک کره بهانه گو سروریا میرنشینه جمافی یزدان شیره و میر بدرخان بزوره جآب خواه میر سیف الدین باوی عزالدین یزدان شهرستان دیه و دوی جارک دن سروری لیازدان کره سیف الدین بزیوره. سدما دن آنیزکاتیه دنابرا عثمانی و میر یزدان شیر ده او بو گو میر بدرخان قشمه دلهزا یزدان شیر جخورا آنی. پشتوانیا عثمانی و انگلیزان لگلوان هر دو خالان بو سدما جهب کتنا هزا بدرخان و هلوشینا پرگالاوی یا براوانیه لهمبر ایریشا دجوار یا عثمانیان. جسی هیلان و لشگرو چکدارین عثمانی بر به میرنشینه و هر رکین. لورا میر بدرخان نچارما
پایتەختا xwe li cizîrê berde û xwedkelaha Ewrex Eroxê de asê bike û li ber xwe bide. Bi maweyê 8 mehan dorpêçkirî man, êdî Cebelxane û alavên jiyanê li dev wan neman. Nexweşiyê xweberda nava şervanan û bi vî awayî moralên wan şikestin. Di encamê de sala 1847 de leşgerên Osmanî derbasî nava Kelehê bûn. Bi dîlîtî Mîr Bedirxan digel her du birayên wî Mîr Saîd û Mîr Salih girtin û ber bi Stenbolê ve birê kirin. Cezayê sirgonkirina ber bi girava Krîtê ya Yûnanî li wan hate birîn. Li welatê Sirgonê piştî serweriya bi serkeftî û birêveberina başê ya Mîr Bedirxan ji nîşteciyên li giravê re û bihurîna 12 salan ji cezayê sirgonkirinê Sultanê Osmanî ew vegerand Stenbolê û têreya paşatiyê pê vekir û navê Mîrê Mîran lê kir û ji bo karê birêveberiya Stenbolê hate veguhestin. Lê ew kar bi wî giran hat û ji Xelîfeyê Osmanî destûra derketina ber bi Şamê vexwest. Berê xwe da koçberiyê û ta dawiya temenê xwe li welatê Biyaniyê rûnişt. Piştî hilweşîna Mîrneşîna Mîrê Ezîzî dewleta Osmanî heremê hekariya, botan û berwarî bi hev vegirêdan û desthilat radestî Mîr Ezzeddîn Yezdan şêr kir û li şûna kurmamê xwe Bedirxan cih girt. Ji wê kêliyê û bişûn de serweriya Mîrneşîna botanê hemû biryarên birêveberinê û heta bisînorên berfirehiya wê kete destê Sultanê Osmanî. Dewleta Osmanî herdem li beramber Yûnanî, Rûs, Ereb û Farisan di nav şer û pevçûnan de bû. Ji hêlekê ve paç û xerac ji Mîr Yezdan şêr zêde dikirin û ji hêla din ve leşger ji bo tevlîbûna artêşa Osmanî ji Mîr dixwestin. Dema ew daxwaz bi temamî pêk nehatin. Sala 1805 dewleta Tirk bi zora leşgerî kete nava herêma Omeriyan û kuştar derheqê gelê sivîl de pêk anîn. Ev çende bû cihê diltengî û nerazîbûna Mîr Yezdan şêr û milletê heremê bi tevahî. Her wiha bû egera persivdayînê û sala 1855 de biryara li dijî derketin û raperîna li hember Osmaniyan derkete pêş û şerdest pê kir. Serhildana Mîr Ezzeddîn şêr Yezdan şêr. Piştî vemirandina agirê şoreşa Mîr Bedirxan, dewleta Osmanî ji bo rê li serhildanên Kurda bigire ku li Kurdistanê rûnedin. Dest bi guhartina birêveberiya nexşên herêm û navçeyan kirin. Herêma botan, hekarî û bedlîsê bi yek herêm û yek serwerî hatin destnîşan kirin. Birêveberiya heremê duwarê serwerî, ekonomî, paç û xeracan, şer û leşgeriyê de bi biryara navendî ya walî û sultan ve hat girêdan. Têkçûna Mîr Bedirxan û hatina Mîr Yezdan şêr bi destê Osmaniyan ji bo serweriya Mîrê Mîraniya heremê ne wekî wan sozan bû, got bi wê rê hatin dayîn. Bereva jî wê ew wekî bazinê parastina hikûmdariya Tirkan hate bikaranîn. Dizî û talanî li her deverê belav bû. Paç û xeracan pişta xelkê şikand. Derd û nexweşî bi xelkê ketin û peya û xort ber bi eniyên şer ve hatin birêkirin.
دیمەنێکی ڕەش و قەترانە پەرێن خۆ بەسەر تەڤایە هەرمێکێشان و ژیانە خەلکێ وێران بوو. ئەو ئەرکێ خزمەتکاریێ bi Mîr Yezdanşer nexweş dihat, ji ber ku roj bi roj binpêkirin û xwestekên paşa û fermandarên Turkan zêde dibûn. Gel ji kiryarên wan gelekî tengav dibû. Mîr Yezdan bi lezgînî li çareserkirina rewşê xebitî. Pêşî dest bi bihêzkirin û berfirehkirina sînorên mîrneşînê kir. Keta nava hewldanên avakirina artêşeke mezin û nêzî 100,000 leşgerî kom kir. هەروەسا jî têkilî bi hoz û eşîrên li herêmê re danîn. Nemaze bi bawermendên xiristiyan re li hev kir û di şerê navbera Tirk û Rûsan de li girava Qeremeyê di navbera salên 1853-1856 de rûda destek û piştevaniya artêşa Rûsan di şer de li dijî Osmaniyan kir. شەرکەرên Mîr Yezdan li hember artêşa Osmanî û hêzawaliyê Bexdê Kenean Paşa bi şerekî dijwar bersiv da. Di encamê de Mîr Yezdan bi ser ket û bajarê Sertê vegirt. Mîrneşîna xwe jî ji deryaya Wanê ta Bexdayê berfireh kir. Ji ber nakokiyên di navbera İngîlîz û Fransîyan ji aliyekî ve û Rûsan de jî aliyekî din ve ew li kêleka Osmaniyan li dij Rûsan rawestiyan û ji peywendiyên Mîr Yezdan bi Rûsan re nerehet bûn. Herwisa jî ji bo damizrandina dewleta Kurdistanê neamade bûn. Têkçûna mafê xiristiyanan li herêmê bû hokara bingehîn da li dijî serhildana Mîrê Kurdan derkevin. Ji ber vê çendê bûne terefdarê Turkan li hember serhildana Yezdanşêr. Gelek rê û rêbaz ji bo têkbirina serhildanê bikar anîn. Jilayekî ve artêşa Osmaniyan bi çek û cebilxaneya bar kirin û jilayê din ve ketin nava plangeriya kirîna wijdana hinek Kurdên Sixûr û Gulamok. Di encamê de hêza Mîr li kêmê çû û ji neçarî bi şûnde vekişa û xwe di keleha qesra Geliyê de asê kir. Her çendê derfetên li berxwedanê kêm jî dibûn, lê şer li hember Osmaniyan berdewam bû. Di wê navberê de konsolosxaneya İngîlîzan li Mûsilê biriya kesayetekê bi navê Nemrûd Ressam kete dewrê û bi behaneya ji navbirina şer û nakokiyan li herêmê nola navpênkara di navbera Türk û Kurdan de bi plangerî tevgeriya. Heta radeyekê baweriya Mîr Yezdanşêr bi rola Nemrûd dihat, lê ji kiryarên wî biguman bû. Soza parastina jiyana Mîr Yezdanşêr ya gohilda bû ser milê xwe berda û di encamê de hate xapandin. Li şûna parastinê ew bi xedr û xiyaneta Osmaniyan û bi destekdayîna pîlotê İngîlîz Yago Soza Sabaretî berdewamiya diyaloga bi Sultanê Osmanî re rûbirû pêk bîne hatibû dayîn pêk neanî. Di rûniştina bi berpirsê Osmaniyan re Mîr Yezdanşêr wekî dîlekî şer hate girtin û serpêhatiya Mîr Bedirxan anîne serê wî. Bi dîlîtî kete destê Osmaniyan û sergonî Yûnanê kirin û heta dawiya temenê xwe li wir ma.